Сограѓани, што дојдовте од нашата мила Македонија. Помина една година во која ненормалното го прикажуваа како нормално. Кога лапсупите и графоните назаед стана визови и секојдневие. Затоа што веројатно за сите нив е исто дали е Словенија или Словачка, дали е Брейн или е Брейнсторм. Јај ќе си рече човек, знаете, навикнати се. Но тоа само покажува какви квалитети има овој човек. Но најлошо од се, што кога рече no discussing for identity, сепак свакаме дека тој не само што разговара за идентитетот, туку и си одлучувал од своје име што ќе прави со нешто што не го поседува. Тоа е нешто што е на сите нас, но и на оние пред нас, но и на оние после нас. Ние сме браќа и сестри пред сериозен тест на историјата, на народот, но и пред духот и делото на старите и идните генерации и поколенија. Некој ќе ме наречат премоден оптимист. Може ли су тоа, не знам, но знам дека сум борец, мотивиран борец, затоа што мојата земја и мојот народ се во прашање. Јас сум верник и никогаш нема да ја изгубам надежда затоа што верувам. Верувам во својот народ, верувам во мојата земја, верувам дека навистина може подобро од ова што е сега. Дека навистина сите ние заслужувате подобро од ова што ова власт го прави. И затоа, ако ме прашате дали ќе победиме, гордо и со исправена глава ви велам, да, Македонија ќе победи! Македонија ќе победи! Македонија ќе победи! И нема друг избор. И ние како генерација немаме друг избор. Таа победа мора да биде на сите полиња. На сите полиња на нашето живење. И вредносно, но и системски. Драги браќа и сестри, вистинската реалност, а не онаа разупамената, вештачката на Зоран Заев е следна. Помина една година на разочарувања, изневедени очекувања и уривање на достоинство. Година пропуштена во нашите животи. Година на неработа, создавање на подели и хаос. Година на политички терор, апсења, упади, тортура. Година на економски неуспеси, на создавање труден во општеството. Година на изневедени очекувања и лажни ветувања. Година во која народот се соочува со истината дека ветуваа се и сешто, а не исполнија ништо. Ниту земјоделците имаат повисоки студенци, ниту докторите повисоки плати, ниту пак пензионерите повисоки пензии. Здравството ни е руинирано, болниците пропаѓаат, луѓето чекаат по ходници. Цената за тоа ја плаќаат со најкапото нешто, најскапото нешто, а тоа се нивните животи. Образованието ни е во слободен пат. Универзитетите се на крајот на листата за квалитет во светски рамки, а студентите
a mladite, tije se razočarani, dragi moji sugrađani. Mladite si zanimljiva pred našite oči. To znači neka Makedonija se rasprstula širom belio sve. Zamira životom do makedonskih gradovi i sela. A to je taka zato što je izgubija građanite Berbata. Vladata gi razočara mladite. Ja uništi ta poletna energija za život. Veduva 5% rast, a donesla 0. Gradeždištvo do tone se gradi 35% pomoći. Se palaco pojete parimo budžetom. A neka žuvat deka parite se oni jer sobrani odarac na narodom. Vašite pari so zvoljevata pita za naftata i dizel gorivata. Imame situacija u koja ministero za natrešni radoti apsi samo koga ima politički montirani slučaj, a ima 0 akciji za kriminalci. Patriotite se o zatvor, a kriminalcite na sloboda. Dragi moji sugrađani, za žal, realnost samo naša država. Za žal ove brojki, ne se samo obični brojki. Toliko ove brojki se lulje, realni lulje i semljestva. Kako i realen standard, ili kako što Zoran Zaev lažeše život. Zoran Zaev zaboravlja jedna navoda. Deka životom nema repriza i nema skora šansa za vremeto koje je izminula i godinite koji se guba. Dok gledam kako onaka podnasmejan što lažnata skromnost koja glumi raskažuva kako polovno se živjelo i kako počnalo sela se podobilo. Pa u se glasno vika, ne šupoti, deka donel zamislite 16 novi investiciji po Makedonija. Evo da me prašam, da li ste vidjeli nije da donese jedna investicija, ne 16, jedna investicija. Ja nesam go vidio, a mislim neka sam informiran i neka pratam dovoljno. Da me prašam nešto, da li nije, dragi sugrađani, da li vašite sugrađani, da li vašite rodnini, prijatelji, da li živete podobno, da li mislite neka kako trnalo gdje živete podobno. Ja ste dala odgovor, nema toga da se sluči, dragi brake i sestri, nema toga da se sluči. Zato da zastana doleka ne je predosna, da gi zastane doleka ne je predosna. Izbori mora da ima. Predvremeni parlamentarni izbori zajedno sa predsjedateljcite mora da ima. Ajde da podnočime čist jednako teren za svite politički partiji. Ajde da izbereme predsjedatelj na BiH na predlogna opozicija. Ajde da formirame tehnička vlada na 100 dana pred velite parlamentarni izbor. Proćem isto kako što bećemo 2016. koga Zoran Zaev i SNSM i zagubija izborima. I da vidime da li narod se oglasila za ova što vam pravi Zoran Zaev i SNSM. Dragi braće i sestre, političkata borba, nivoto na političko nesuvanje drastično je opadnato volje podog period.
i nametati se lažni standardi i vrednosti za to kako politika da treba da izgleda i kako političarite treba da se odnesuva. No sve to mora da ga promenime. Zato što NATO, koji nesumnjeno je značajna alijansa koja strateški se stremime, sama po sebe nema da ne promeni kako ličnosti. NATO nema da napravi kamionite na Zajevi pomolku da vrta. Ili Evropska unija nema da gi navali hektarite za sadeništvo marihuana na Zajevi. NATO i Evropska unija se veće streme na nas i našата generacija. Odlična možnost zadržavati i građanite. No promenite da održavate. Mora da počnete od nas samite. Mora da verujemo sebe i da verujemo sopstvenite kvaliteti. Da se sozdane sistem kada što vrednostite i kvalitetite čovečki i profesionalni će vidati primjer za uspeh i napred. A ne za to koji su kogo je blizok ili da li se poznava sa Zajevi ili su nekoj visok funkcioner na SDSM. Ne vikam neka i porano nemalo isti ili slični navodi. I neka ne postojat navodi za kritika od vremena na dolara zapravo ne. No vikam neka to mora da prestane. Mora vrednostite da vlada, a ne čovjeko da mi kreira tije vrednosti kako što mu odgovara na momentu. Mora principi i mora odlučnost. To je to što treba da mu nametneme, dragi braka i sestri. Na Makedonija i treba nova generacija političara koji će nas misluvat po inaku, koji će gledat daleko, će ima jasna televizija kako da stigna do tamo. Na Makedonija i treba i reformiran SDSM i odgovoren i kvalitetan SDSM. I tamo ima mnogo luje koji neće se glasuva s ova što se slučila. I tamo ima kvalitetni luje koji može da pridonesa za dobro to na Makedoniji. No za nadolje do toga, prvo i osnovno, mora da se porazi Zoran Zajev i to da se porazi ubedljivo, silno. Dragi moji, Borsum, imam golema čest što stojam ovde pred vas. Ponizno, barajki da mi se pridružite. Ne kako što Zoran Zajev nudejki rešenja za imeto i kapitulacija vikna sledete me. Ne takav. Tuku da mi se pridružite zato što ja su velen od vas. I skide nije sme to što ovo vreme je potrebno na naša država. Verujete u sebe, verujete u sebe i ke uspejeme. Poštuvame sa rabotno leto, ke go posjetime sekoj dom, sekoja peda na našata Makedonija. Što je možda poveke luje, ke razgovarame za problemite koji me piša, no i za to što nije utre treba da napravime koga će formirame novata vlada do Republika Makedonija. Ke bileme potre vas, što svi te građani, bez razlika na verskata, etničkata i partijskata opredova, svi te građani se zasegnate. Mnogo odglasatite na SDSM se čustvovati znameni, no i Albancite, Turcite, Romite, Srbite, Vlasite, Bošnjacite i ostanatite, nema podoban život i podobno se krvnjevi. Morame da pokažeme serioznost i odgovornost.
širočina i posvetenost, kadrovski i programski potencijal. Za site da vida do nas realna alternativa koja sa sigurnosti donese ponovno i koja će i povedi porozite na dosegašnjava politička elita u državama. Samo taka Makedonija će pobedi. A ključote u nas samite. I voliko i drug po nas samite je ključo, braće i sestri. Na Makedonija i treba ekonomija, a ne dvojazičnost. Na Makedoniji treba napredost i prosperitet, a ne podignovanje na vještački zidovi i podeli. Ne obacite, isto kako i na Makedoncite. Im treba novi ravoti mjesta, a ne protivustavni zakoni za jazice. Kako pominula prvata godina, da li može mi neko od nas smeta neka može stolata da vide podala? Da li ovdje uvjena vlast može da naprava povijest? Odgovor od brake i sestre je jasen. Ne! I nema kapacitet toga na gostora. Nema da naprava da vide podala. Dragi brake i sestre, kako što spod nas na početku, ovaj istorijski period za svite nas i jedna razkrstica o koja se noljame vo naše to pripisuvanje, vo naša te istorija. Se rešava prašanje to za imeto. Mnogo umira ga očekuva naše odstav za ovaj problem. Ja sam ovdje pred vas, nemam druga opcija, jer idam iskreni otvoren. Zato što, osim što znam, neka ta tema je među prvih trpeo interes na našite sugrađani, zajedno s ekonomijata i podobne od život, da isperite informaciju se tije što ih doznavame od javnosti i medijumite, a gledame neka grčkite medijumi se ne presušen izvorne informacije. Kad mi kažem nešto, vlevo politikata zato što mi je važna Makedonija. I ninata na mojite građani i na mojite deca. Na našite deca. I za mene, dostoinstvo to i česta, građani su godini, nema cena. A nema cena zato što čisti od obraz je ogledalo po koje treba da se prepoznaje jedna ličnost. I kada čovjek novu teško mi palja, koga gleda ovije denovi kako nekoj drug koje je vlasno ova naša ljubava zemlja sigra se do sličnosti na svite i ja nas projava česta kako napada. Ona što je na svite i što mi pripalja na svite go prodava mnogo jeftino. Iako to je bezcenetno. Sigra so trpeljijeto inteligencijata na 2 miliona ulica. Izleguvaše Zoran Zajev i kažuvaše neka nema da ima promjena na ustavu, neka ćemo zaštitali identitetom, neka ima nekoja žica od gitarata Makedonija se vikala. Kako pominalo vremeto, gledam neka ne samo što će je istine žicata, tuku i gitarata svaka da je ispogani i iskršćina pačkina. Svega veli promjenata na ustavu ne bila promjena na identitetu. Ako ne veše to, zašto ustava se definira naša ta zemlja, naša ta država, nezigoto uredovanje. To je naša ta, naši odizvod od matična ta knjiga na navedinu. Svega koga ova promjena, svitek je ne ostavuva po toga ovog ima. Ako Zoran Zajev vo njegovi odizvod od matična ta knjiga na navedinu se napiše, na primjer, Evro, njegovi opomenjen zbog, od toj moment pa napadu, svitek je go vikame Evro Zajev.
ке направи непоправлjiva šteta. Непоправлjiva šteta što nema nazad. I zato sakam da povraćam i da povtora. Neka Odbor od Dopomane nema da podrži promjena na Ustav sa cel promjena na ustavno ime. Od ova pojasen stav nema. Istorija take sudi koji bi imao pravo, a ide to na naša ta partija. Bilo i Kebine, Natrešna, Makedonska, revolucionarna organizacija, Demokratska partija za makedonsko nacionalno jedinstvo. Ke ne zaplašuva godat i pritiska, ke li se zakanuva i armadilata nevernici, ke ne kritikuva mene i ova generacija političari do partijata, moji soramotnici i drugari, no ke im porađam nešto od ovde. Ako nekoj smeta, neka ke se uplaši me, se lade, slušajte me sega, dobro moji politički konkurenti od sada sama. Ne mi se plaši me, vama na Dopomane ne se plaši. Ne se plaši, koja Makedonija je go plašanje i minata na naša ta zemlja. Nema strah i nema predavanje. Zato što nije ovime popatot na listinata, popatot na tatkovinata. Ako vas i na ta strana, toga si pobede. Sakam da vi kažem nešto od srce. Sakam da zborujem nešto od srce za svite vas. Znam neka dobro znajete što se slučilo. Znam neka na momenti imate dilema ko je listinski opad. Verujte sekundje, osvite srebi za vas i slušam vašite razmišljuvanja. I ja sam mnogo zamišljen kako ih sjede nije. I ja sam bila mašta da se viđem. Ja sam samo 5,5 mjeseci predsjedatelj na Odboru od Dopomane. Neko ih je reća prekratko, neko ih je reća dovoljno vreme za akcija. Neko ima poveke, a neko ima pomalku doverovo mene. Neko im išneki, neka tagate cela tarka na mene, vela su nečija senka, neko im vela se ograduvam od starog porakovosti. Neko im verua do sostema nešto preko, neka neko im je donesao da napravam nešto i da se zamena. Neko je pak ima sostema različna teorija. No ja za početak, dodeka mene zapoznajete podobno, ne varam cijelosto da mi veruvate mene. Varam da si veruvate, ostavite sebe, vi ste narodna Makedonija. Sakam da vi kažem direktno, ne postoja volšebni rješenja i ne postoja magični sapčini so koji će se ostvarat na brzina našite zamisli. Ne postoja. Patot nema da bile nitu krato, nitu lesen. No na kraju će pobedi me li vedula. Работи ме посветена на новата програма за вас. И тоа ќе биде нашиот паток. И нешто, пошто сите вие ќе направите разлика со овие. Нешто што верувам дека сите вие ќе се годеете. И да споделите што носи во себе оваа генерација на Odbor od Dopomane.
Ќе споменам само дел од она на што работиме. Ние нема да ветиме поврат на ДДВ, но ќе ветиме помало ДДВ за сите оние артикли кои што се најпотребни за граѓаните во вредност од 2%. Ќе ветиме за сите компании кои што ќе вложат во развој и реално вработување на луѓе. Еден куп даночни олеснувања. Ќе ја укинеме зголемената акциза за дизел горивата. Ќе ја укинеме. Нов лик ќе изградиме на здравство. Преку масовен пакет на реконструкција изградба на нови болници. Ќе вложуваме во нов медицински кадар. Директна понуда за вработување на 500 студенти секоја учебна година. Ќе се одрзнеме да за време на нашиот мандат ги изголемиме за 50% примањата на образовниот кадар и за 40% пензиите на пензионерите. За многу кратко време нашата програма ќе биде представена пред јавноста, пред вас. И таа програма ќе содржи многу решенија на реални проблеми, на ваши проблеми. Тоа е вистинска програма на една политичка партија, а не правно слово на хартија. Тоа е ВМРО ДПМН и така ВМРО ДПМН се грижи за своите граѓани. Јас, Кристијан Мицкоски, стојам овде пред вас, со име и со чест, и ви велам, ќе победиме! Ќе победиме! Ќе победиме! Заеднички сложно и обединено! Народот ќе триумфира над неправдата, над темнината, понижението.